Bulavinaka, I'm Nico Mbalnroka here in Jackson, Fiji. I'm from Monedake, Fulanga in Low. Love listening to Mbula FM, especially when I'm stressed and tired at the end of the day. Love Mbula FM. Talk about in Mbula FM. Set up. Nadango Leonard Tulip, au what you to go and buy, and the Talitana Parong and Mbula FM, Balatin Nabantu and Ser. Mbula FM, number 2 and Ser. Isambulu binaka, say kwengo na bagaleleka ni nonde tukutuku na mbongende indai. Sanding itakibo o Graham Clark kine tutu bagabuni lawa ni Fiji Sugar Corporation. O Clark ethabutu mai Zimbabwe, kasana tekibo biengarabitiko ena nona balini bola bo, ena bulo machi. Matata binatiko be Clark na be kaingandrebi membaleta na kena bagaturo idakitaki na tambala ni biengarabini suka ena nonda banua. E bagareta ni kuwa be Clark o Vishnu Mohan na ililu ni matambose dhake ni suka na beka elenga kangandrebi watotolo na kena bagabina ataki me bakataka na kena traidhake ni wale ni tindobu na kena thagathaka na ndobu bakakina na kena musu okati telangakina na bagabina ataki ni benga thanga kedesara ene ingangi ni ndobu ndore tikina ka waitagati go lewe na ngongo na ministry ngaraba ni ngulunguli na nondobu nua waya na kena ngolibi tigo bailoa na nonda ingolingoli. E bwandi tako semi korela besau na minista ngaraba na ingolingoli ni soli ngae ono sangabulu na laiseni kina wanga membaleta na kena ngolibi na nonda ingolingoli. Katiko na tinika ruona undolo na tani na iwiliwili niika e alataki merangoliba. Tukono korela besau ni sa tiko na itubutuba membaleta na kena bakalebutaki na wano nobi ni iz e na ruona undolo rosangabulu. Ia e na ngona mandangaongo pagararabitiko o biti kina bebu ke me balangi kena sotale na bengarabi lalai. Tiko na nonto banua na ngaunongo o Catherine Albiston na registrar ni ndua na tambana ni bebu kasalataki ma New Zealandi wakatokai na New Zealand Advisors Authority. May bakatakila o Catherine na bimbi ni kena na bakangataki na laiseni na ngauna entangandrebakina na bebu kasalataki ni ngole ki New Zealandi. Ndua na bule suba na matakendendai e barita kino Catherine e bidena kisi e na nonda bonua e laurai na non rasenga tu ni balaiseni kara daga tiko bambuto e so na ndau ni beba salataki tiko ngana tambana me pakataka na Immigration New Zealand pakakino ira na loya ma New Zealand e rawa ni rangaraba na beba salataki kina gito sanga ni rawa na timi e na sotawo biti e na sot ni Wellington Sevens e na moni madha ongo. May dabekir na waleleka ni nonde tukutuku ena kene kuri raunos nansema ena Mbula FM kena Radio Fiji 1 ni bwading naka. Sa arnayanda oya wo chonen rut kile bai buni moli rakira sa ama pinakantin na tawa ama na Radio Fiji 1 tolong ali bada penenu makaya macam na bentarwati ang dawaro na Radio Fiji 1 besan dobai bici oya wo labini na Mbuli mena Simba ondo talita kana Radio Fiji 1 nada ko police matawalu susungemba ang bula matmay Radio Fiji 1 emba na Radio Fiji 1 nandu mai biti na bonga ni BNN